narodni poslanik Miroslav Aleksić. Miroslave, da li je Gazela jedina institucija u Srbiji koja radi? Pa iskustvo nam pokazuje da jedino reaguju na nju, ali mislim da i ovaj narod je institucija najveća i najvažnija. Ovi ljudi koji su građani Srbije izašli danas da se bore za Srbiju protiv nasilja su najsnažnija poruka. Ovo su ljudi koji su sami izašli svesni svoje odgovornosti da se bore za budućnost svoje zemlje, svoje dece, za sigurnu zemlju u kojoj će deca biti bezbedna i sigurna. Dakle, ove ljude niko nije naterao, niko ih nije platio, niko ih nije stavio u autobuse da dođu, niko ih nije ucenio da će ostati bez posla ako ne dođu na protest, niko ih nije stavio ni na kakve spiskove. Ovo je slobodna Srbija, slobodni ljudi koji su odlučili da ne ćute više na razaranje Srbije zadnjih 10 godina. To razaranje Srbije, njenih institucija je kulminiralo sa ugašenih 17 mladih života, kulminira svakog dana sa nasiljem u javnom prostoru, sa potpunom deformacijom društvenih vrednosti i ne smemo da ćutimo na to. Ja sam danas srećan što sam samo jedan od ovih desetina i desetina hiljada ljudi koji su izašli da iskažu jedan miran i dostojanstven protest. I nećemo odustati dok se ne ispune svi zahtevi za normalnu Srbiju, Srbiju bez nasilja, a vlast zna koji su to zahtevi, prema tome to je to. Nastavljamo boj. Pominjete vlast, pominjete zahteve. Kako sada očekujete reakciju vlasti? Očekujem da što pre ispune sve one zahteve koje su ovi građani njima ispostavili i rekli da treba da se ispune. Rok je bio danas, mi ne odustajemo od protesta. Protesti će trajati sve dotle dok se ne promeni situacija u Srbiji, sve dotle dok se ne ispuni i poslednji zahtev koji smo ispustili. Kako gledate na poziv aktualnog predsjednika Aleksandra Vučića na kontramiting 26. maja? Pa kao njegovu slabost i kao njegovu navijačku praksu da meri ko je veći, šta je veće i gledam kao to što on poziva ljude da protestuju protiv onoga što traži Srbija, koja je ovde Srbija protiv nasilja, a to je protiv, odnosno da se iz javnog prostora izuzme targetiranje ljudi, mržnja, agresija i nasilja. On se bori da to ostane, da ostavi nacionalne frekvencije Pinku i Happy-u, bori se za to da sačuva REM, da sačuva svoje ministre. Znači on je protiv svega ovoga zašto se bori ovaj narod koji je izašao na ulicu. Dakle, on pravi kontra miting. To niko normalan ne bi uradio. Umjesto da prihvati odgovornost, da kaže odgovorni smo, on dozvoljava sebi da kao jedan adolescent poziva ljude na kontramiting da bi pokazao da on može više. Ne može više, jer nikad mu neće doći ovi ljudi kao što su došli ovde sami, dostojanstveni, mirni, bez autobusa, bez pritisaka, bez javnih preduzeća, bez plaćanja. On to neće doživjeti nikada. I zato je u strahu i zato se plaši. Ovo je slobodna Srbija i slobodan narod. Njih niko nije ucenio kao što on ucenjuje pritiska druge ljude koje pozivam da niko ne izlazi. I ti koji budu došli 26. kako bude tog protesta, prebrojaće se svaki čovjek koji je bio primoran da dođe i koji je bio ucenjen da dođe od strane ovog režima i ove vlasti. Poruka za kraj. Nema odustajanja dok ne stvorimo normalnu Srbiju, Srbiju bez nasilja i Srbiju koja će biti sigurna kuća za svakog građanina ove zemlje. Hvala vam puno.